Maitai no mukai the show do no class 12 like was the dunia am the high the name Maitai jinako ado class 12 mayang jina wang na high crowd life ki pat puspa wena moi gang am sem dro syndicate ko Manipur su lay si lay bisine problems mafia ko only ma hai man kai ha mi khambra Manipur ji hak tri bu nung ni aina control tawning agadi aina aham da control taw godab ja habit forming oba product se control taw godab every school du mai tem jam am ja moin ne anything taw godane akoi loi hele manager amoina mayamna negativity rom da khan maje si khan maje khan da na bro na kari happening hai Manipur imung si da na kamai taw ne example pi da akoi imung dum hire se ai wai cha kai odin or nang heng wai cha kai taw doino kai thawak taw ri ge sisina Manipur gi or paisa pai da imung ami question ne paisa pai ba imung question hangora what do you want in life nang life te kai pam ki thabak da wari chan chan roi nang dream kaino nang desires kaino nang life ta kai pam ge kai dong ning ge Hi everyone, welcome back to my channel. Ngasi keba podcast na puduna laksari ba guest asi Manipur dagi yamna young oina trading gi lamjida world class ki career semba matamda Manipur gi youth mayam amada mateng pangiba guest amani guest se kanano je mayam punna khangminarji. Hi guys, Mahesh here. I life from Yesujan Masan Lakai Dagini. Currently I stay in Bangalore, housing Matam Karagi, Manipur that you talk Pani, Aduda I brother Kevana podcast. Amatausi hi dana. See podcast is thank you so much, brother Keva. Profession Haragadi, I am a fund manager by profession in the financial markets. Forex ki market asida trader amoina fund management tawali jabani. I also own an education company called TradeHouse Community. TradeHouse Community ki founder ni samak aduga. I am also a business coach and a mindset coach, and I am an investor in the field of cryptocurrency and blockchain. Ahamada bro, welcome to Keva podcast. Thank you so much. Bro je aigidi oja oidune aigidi teacher oidune. Haidi bro gi coaching class ai adum phajana yaugre. Ado bro je ahamada bro je hojik kari hotnabige kari tawige si kitang thambiyone. Okay. Currently I am a fund manager, a professional funded forex trader. Aduga community amlay trading community which is called TradeHouse Community. Adugi samuk founder ni. I am also a business coach and a mindset coach and an investor in the blockchain and the crypto space. Okay. Ado mathang da bro dagi akoy khangning maje. Haidi aiju Manipur jagi youth amoina bro dagi tamjaning maje. Mindset je akoy na hojik laiba mindset je. Si je kamaina elevate tawgada. Akoy gi mindset se ko. So mindset se elevate tawbagi rom da lachingai da ko. Mindset se kaidawbagi important oy no azahan la he ko. Hoi yeah. So yam samna kanda Manipur da ne paisa paineng mi kam lei. Thaba iwa wa da bida paisa paineng. Ade kem na to paisa paineng ba. Hoi. Loi paineng ko. Paineng to mi lei bra. Lei roi adu. Lei te ko. Loi paineng ko. Paineng mi na kam lei. Pai ba mi na kam lei ko. Pai ba mi je around 5% oi tera. Difference is ni ko. Mi loi paineng e ba. Hoi. Pai ba na this 5%. Sigi poche aina Manipur example bi one India gi oigera or the whole world gi oigera same thing ne mi loi pai ningi pai bangam da one ne ada apai ba mi mayam se pasa pai ba mi mayam se moida kai common oige haina yang pakanda mindset se ne common noise mindset ai poche ne common noise aduna mindset ai poche yam thin important oiba kai no hara kanda sigi poche yaudradagi akhoi keno to bungam moidu haidi aina pamjariba aina pamja poram lengoni dana akhona aina some example la paisa ha hibe one pamjari poto aina yokshan ge hai taragadi mindset haiba wakhalona jam tin dakar type aduna si poche am tin important oire especially housing 21st century ni ko 21st century si kam competitive oiba world ni ko every career da hai tare an competitive oiba world ni na aina khangdoi je no hara kan ai mindset is strong oidragadi ai mindset yamna clear oidragadi ai ngon the result phangba or success phangu jam wa dui ne ai example am so bi ge bu ko let's say isai sakpa hara sine world isai sakpa mi gam lege
ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯎꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯎꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯚꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨल ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭लेयर्स कयꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭लेयर्स ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨल ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭लेयर्स ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯖꯜट ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯊꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯕꯠ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭रीꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯦ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯊꯕꯛꯇꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯔ ꯗꯨ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭रीꯝ ꯋꯥꯠ ꯗꯨ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯄꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ओके सो सिगी लाइफ पर्पस से टाइम टू टाइम अदुम चेंज तौगनी खले बट हौजिकी ओइना लैजे पर्सनली ओइना हाबम लैरे ꯍꯣꯏ अदुगा मपान थोंगे एना पांजो खरप हाबम लैबको पर्सनली ओइना लाइफ पर्पस हाइ तारगदि खितंग सेल्फिश ओइबे वेदा ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯨꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯜꯐꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯌꯦꯁ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯄꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯇ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔशिꯞꯇ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯜꯂ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯖꯔꯅꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯄꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯖꯕꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗꯀꯣ 1 lakh ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯝ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕꯔꯣꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨቭ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯄꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯥꯎ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯥ ꯀꯣꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯑꯥ ꯃꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟ ꯋꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯠ ꯃꯥ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯔꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯖꯔꯝꯒꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯇ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅೋ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯦ ꯇꯨꯝꯊꯣꯛꯇꯅ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯊꯣꯛꯇꯅ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯅ ꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯨꯝꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯒꯣꯟ ꯍꯔꯠ ꯃꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯗꯅꯦ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯊꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯠ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯜ ꯏꯠ ꯋꯥꯏ WHY
what hurts you haise adugi strong oiba maramdo lai taragadine sigi lamben sida phanayamna tawningdawa kholakpa ai phanayam tawningdraju ain khanduina aina tawjragadi aina pamjari pot aigi family pining kanam piduina ha poram lai aduna if it's not me it's not anyone right aduna aidi lepa yade sungle lepa yade kai gino aigi maramdo yam strong oiba hai tare na strong oiba reason nam da kata adu leitragadi marakta dum tokine any thabak tawbada bro wari je sum horakpada ai jo bro dagi khangning ju mayam ma henjal layo yes yes ado bro je horakpada kari school dagi hobirake okay da kita ai je khoi baba na school lam linkale bloomingdale school haina kai lam do dun han bana ai khoi yumanak ta ye school la ko and then school la tawme school je aduga class 5 kumba karak pada kano da shift away khoi gi kong barom da shift away baba na school je tame and then in class 7 ka bada kano rom na chatle Hyderabad ta tame 7 karak pada aduga 11 12 na Chennai da tawre and then college na Bangalore da tawre ado bro na class 9 10 ga karakpa adagi kitang kayani wakhal ga je mapung phadaba matam wakhal ga je khantaba ngamdaba matam je sida bro je struggle gumba thengnarakhiba yawra si matang ji ju kitang thambiyane mainly struggle oina yangpa kanda di aigi oina di yamna di thengnarakpa oide but college matam je the struggle thengnare 7 to 12 basically class 7 in class 12 box dai hostel da lere hostel da lere pa haije chai do mal legina paisa ma hapchangram ne hostel sida and then tha ko dingi macham cha khara lak putuna aduna mapan da thok tamne na hostel loi chana phangbanina awaba je kaino paisa tharo habe ka shu yamna leina da ba hai tare ko aduna maram oiraga aina hoi struggle di leiduine ba ado aina class 12 ka any kind of struggle je aina urakte main oina and then college karakpa kanse college karakpa kanse da di khaga uba hore urai sina kaino har kanse da first year da di college kare haibagi hype am da ko nuai da na khotana koithok ta lai thoi lang thok ta na yum da pesa thalak to ni ko ba thalak to ni second year karakpa je somewhere second year ai da bu kitang khoi chahi da ju kitang ken tawra ni da na ko kun mana kun hinjala amne kun yauksala amne wakhal ga je mapung bhar ko matang mapung bhajala amne serious oira amne life ki tamak tana tra adu da college karapa kan sida yam sambada ai tara ga yum dagi paisa hangning gi da struggle ai tara ga di ko kai no ai kan da ai Bangalore lai ko aduna Bangalore se India gi cities me am dai compare tor pa kan da kitang expensive hoy ba Mumbai Bangalore kitang expensive hoy ba ko expensive hoy bu na tharai paisa do ko na da ko thara bu phadan tharai ne adum lising nipan mu thare lising nipan je dun ko na deba ko ala aina su yum ju da haidi khoma khoba ju du khaga struggle tawi khangbani na yum ju da phone tor pacha tharo ai hai ngam deba aduna ju maram oiraga aina sigi journey je aina haji tawjari ba thabak mayam je so mara di ikai rak toine ho adu journey tawjarak pane aduga journey je tawra akan se da covid ong lai ko covid se lakpa kan je yum hale ala asing struggle bu di have na te but yum da thoi ba reality hai tare ko yung gi problems me am lei dena ko adai problems in doi uba hore budum hore hanadi mapalam da sum lerak pani nong tha ma ni yum tholak ko kem u ngam de but chayama ni covid yum da lesson ba do chedi yum ji da kai thoi no struggle asing bai ba do adu uba ga mak pai tare aduna su maram moiraga struggle du na su ai su yamna shape tau gi ha tare struggle je important oi ba yo khal da ko aduna ai ngona su yamna shaping oi ba ai gi journey da ai go phajana mold tau hi ba matam ha tare ko ai khanjab do aina struggle mem ure dana ada victim card sana bana ta si struggle je aina solve tau de ni aduna 100% pisan gi ba tare matam du aduna main struggle hai tare college matam se ai gi ado bro sida bro gi taseng life changing oi gi ba moment hai tare ne struggle or so si yaw gi ba kari dagi oi bi gi tuinu che life changing oi hi base situation ama wa na di laite but small situations me am hadi macha me sidagi khangong ko hong gi ba yaw gi ba khong mu ja khong mu di yaw di okay hai badi am samna ga ai di si struggle je lairam draga su hai tare ko or any kind of poto lairam draga su ai di clarity am cha gre ba hai ai na yaw de ji kai do de khangja gre ba hai badi haine dagi khawra ga ko atum pi kan de aina sum ko na gyan ta jara pe wan mayam na pamna po je pam de hai badi average of po je sum pam mak de kitang tongan ba ko mayam tong na thai tong ning da bai da kitang average of po je pam da aina pamak tab du na maram oiraga adum keno to ba hawre dana kai hai ni adum
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯅ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯖꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯖꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯕꯠ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯣꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧ ꯉꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯁꯦ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯃꯦꯠꯁ ꯇꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯃꯥ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯇ꯭ꯋꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯣ ꯀꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯛꯇꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯁꯦꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯔꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯐ ꯇꯧꯅꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯟꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯗꯣ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯔꯦꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯇꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯒꯦ ꯃꯦꯟꯇꯂꯤ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯒꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯇꯐꯅꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯎꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯇꯐꯅꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯇꯐꯅꯦꯁꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯩ ꯈꯔ ꯂꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯟꯇꯂꯤ ꯈꯔ ꯇꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯁꯦꯌꯔꯁꯨ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯪ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯁꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯂꯤꯔ ꯐꯨꯜ ꯂꯤꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯇꯝꯃꯛꯏꯅꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯊꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯤꯠ ꯌꯔꯁ ꯇꯞꯅ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯗꯤ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯔꯦꯗꯅꯀோ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯅꯒ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯠꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯁꯦ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯀꯥꯏꯀꯥ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯠꯅꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯪꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕꯩ ꯈꯣꯟꯊꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯝꯗꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯔꯦꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦ ꯂꯩꯀꯣ ꯀꯖꯟ ꯁꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯏ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯊꯤꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯇꯝꯃꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯇꯝꯃꯛꯇꯦꯀꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯆꯪꯕ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯩꯅ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯩꯅ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯑꯩꯅ
hostel da bang di gyan ta de nang je ko ga thel gi sum ding thau je sidai nu airport pau sida saing da bagi yum je ho yum ni ji ka feeling am lai ri bo ga phai na da ba chi phau ra ne ba adai airport ja u de nu ngai ni dunia ma on khane coffee ko da tau da na cha bu da da na ko adai matam du da hai dress ka je changam dai han ba sela chang de ne ba am so to ji ning matam du ne ba ko and then kano chatle kai ba hostel changam dai se han changam dai se sang ba gan je da ai di mentally strong ju oir gum tau kap thok put ya de ko kap thok tre ba dum khangjil le ba ko khangjil la gan je da ai gi senior am lai senior du na haira me ba khambra so di khoi myam lai ba adedi akho ba na jo ai je ai gi class ki mi myam da la chinga de advance thin jalam de school je senior myam marak tu da aduna next day je senior myam je di class ki du ne ai than le hok du ne ba ada ai gi senior mai tem le ma na kai haram ga kan si da akho ji di khoi myam tin nei nu ngai ba ne ado nang na than na pham gan kap ninga kan ni ji ne ba bro lon na kap ga yaw gi oh aduna han ba capacity ke no ni yum ai di ha ma tho ba yum ni je ba ki pira che lak po do khambra adai di mo je class akre ai than pham le ke do ne yung ga je ai di punchi da phau da feeling ata yung ning seng pa feeling je phau pi ne as adun kap tho ai pa le te adai kap tho ai dai di evening sida khoi mana we count na re in na kan de adum ke no tau khre ado schooling gi matam hadar hostel gi matam je ai di am kan na ke haini am nunga gi matam hadar habdi every kind of experience ko thaina school karak poda su yam samna kan da khoi oja si main oin ai gi struggle matam du struggle ni ko haidi dum lari kirom da haira ga di khoba ju haidi oja warak pani na plus ai gi family je kar nerd of family hadar habdi class 10 class 12 ta position lep kan ba thobok achoba phangba adugum family ore business ki line zero ne bai family more of a literature chat pa ko lai rom na chat pa family go bhai adu chat pani na ke hani ai ju dum school la dum phare adum 1 2 ta na bu hana adum competitive oil lai at least class 10 body competitive oil re bai ta ju class 10 competitive oil e khoba na changam da har me am da nang si class su participate ta godam ni sports su participate ta godam ni adagi kahani ato loi participate tawdam ni haire ko adu haibni ai loi participate tawe adum 100% pi haitare matam yam nungai re haibadi asinungai bhai je mayang mai dai kai khena ke mai dai sin am talented oi mayang sin talent ga wachai ko aduda mai dai no mukai da show dino class 12 loi ko sida dunia am da hai du ne mai dai sin ko adu class 12 mayang sin wang na hai khar life ki part chum na chaki du ne at least class 10 close din mai dai ne anything taw da ne khoi hostel le ri je or any school taw ko da ne khoi mai dai tum he on Manipur not is na ne atum hele moi de aduna khoi na zum hele la ko idun am nungai re hatar matam je adu bro sim ta ka ra thang yes yes kai khoi Manipur da chu Manipur gi samna market place me am je aya mana mayang hingi na loi pai do na ju taw yo ko ado maitai da di yam kan na ju leiba u da ba sida mayang ga maitai ga khenni harak pa do ado si moi na kari da hen gi no swai matang gi ju ai chu khan ma chamam na ba do Manipur sing wala ora hoi lao wari ji yam sang chaw ri chaw wari chaw hoi kita tham bi ro ni ba Telugu sima Puspa yenga yeng syndicate taraba syndicate Puspa hoina moi gang ama sem dro syndicate ko Manipur su lai si lai bi sin problems mafia ko ado ai khoi maitai di kaim ta khangja de je pura simple living habdi business ki line da yam deep mai am lai gre khoi khang da khoi am sam na kan da ko ai Rajasthan ki businessman kha thengne Manipur da ko chaw real estate taw diamond taw moine ngon harami je simple word am harami aina hangban Manipur da business taw no India tum chaw lai ge ma hai ma kai harami khambra Manipur ji hak tri nung ni line ji phaje Manipur ji hak tri nung ni adi use to driba resource ne hatar moi da uba ngam khoi na uba ngam da changsel e aduga moina syndicate ki mafia gi poche khangbani na phalong form do sin ba tu chu nge wari je chaw du ne am bri ba lai gre ba ko aduga Manipur gi di kitang am haidi atopam ji lai da na ko moi ga punjul la mayam to bom change ko aduna ado sida ai ju kari to ba ya ba lai ge sida bro gi suggestion am tang thambiyo ne yam samna ha kan da ko aina business ki perspective ta aina ke non control to ninge
aina control tawningagadi aina ahambada control tawgadabse habit forming oiba products se control tawgadab for example cheng thum ising nukti gi sadro hidak nukti gi sadro aina sigi market se control tawba ngamadine ai mi control tawngame Manipur control tawningaba Manipur gi basic essential control tawba nangna Manipur tangkhaim control tawngamne or any other state Manipur di drug saibam ju amu yaurai ni maraksida yes si ju mi atopa kharagi control da layu ju khangde leram ju laidrini ado yamna lure matam yamna deep topic ne sise yam hajaluraga na mu phaba laktoba aduna su ai asem but reality ne badu to aduna su topic sigma topic sidi yare ga private web jaga saga dam ne ba public web su khoi mingon information people budi ai khara di pion thobo be ju khaibam haiba ya level higher sini ko but again yamna keno ba Manipur ji kitang ludil holam ne ba but again khoi ji dai polak pani na keno ni tawningi growth honingi aduna su health of waya jaga tawna ju honai ji nang ju nangi podcast si through dagi ai ju ai channel dagi na tra atmaina ado bro khoi future je sum khaluraga di akiba mu ju phaujal lai kiba isa tawnariba mayam je mafia gang ga leire ga haije sida ju akiba phawai ko ase akhoi Manipur gi future je sidi kamaina ubi ge Manipur gi future je ha ubi ge habadi yaroi ma hadi Manipur da am talented aina ubai wana taba hoi if ai gumba example laro ko ai ji yam phominen khalajara ge jana ko ai gummi khoi mari manga leire ba khoi timam sengal le aduga Manipur gi damota growth ki damota planning am tawre smai tawroji ha adumaina in bangam graba adoi taragadi Manipur has a very strong kahani future kai gino hire kan coming there I Bangalore South India whole South India I koire North India jal padum khara koire west side of the India koire ai mani north east side tagini aduna I India je dum chang am da dum koire so I've met different kind of people the maite massage Manipur massage action law da quite a two me I experience ta aina thengno mi myam da ne action law pada kenom tawsi har action phatlong law je khutna hale ga ina ni khutna hale maitem jan na kai da soi khambra action di law ba chai hom matung da dil tarom moi de ba di pot ato action law gi de long lasting jata bai tare ka adu gi poram le adu aina kana ba rom da action jam thun law bani na yam samna ra kan da kana po je pho changchan mangam me maitem sa Manipur ma sa okay adu kana bam lai ga second thing I su class 7 dagi na 12 fo mapalam tam I have ni na maitem jam am thing na re na ta mapalam tam every school dagi maitem jam am se moin ne anything da woda ne akhoi loi hele jagoi like sports co-curricular everything same ni phaginte khoi loi hela chale any school any college yeng paganda ko maitem jam dum helam me adu class 12 loi college loi paganda maitem jam ngau chan na bai dunia am la hai du ne ba ko sidani soi dui je ado hostel life de khun hele helak pasina aina ka understand tawge higher concept if sigi journey je magi learning gi journey im lei dana ko sigi learning journey I mi na tam dui jaga ahum dai ne ba family dagi tamani school dagi tamani and then my workplace ai tamak ne ba but magi family amasung schooling gi jaga se sigi jaga se right information right programming khoi bb ngam ba programming hai diam sang na kan da ko akhoi system mo follow to ineb natra sigi system programming makhalam ne ada sigi programming se aina have Manipur mi le pesa bani pai bangam de but school tamai environment je mane school tamai ba college tamai je at the end of the day nang mi mo ina ba pesa am tan je ba se mai ni dana tan bangam de kana de dana so programming ji kitang la le akhoi da pilai ba system akhoi da pilai programming se la le akhoi na programming se do pangam ba to write education to write information aduga family gi main when ham sam na ga mi amana I am learn to with my family dagi tawre adana sigi family je family tree dagi mi ma ina hana train to ngam me phan ta pi mi duna matang change lak to ne ba haina bale charity begins at home haina hoi cities yum dagi hawen ada yum dagi khaji ga change macha change macha la agadi Manipur gi future am team bright way had kai gi no ha kana talent action low ba leadership amagi leader amagi quality do yawe ba class do the low gi do the quality do adu gi wani da aduna akoina phajana training the pb ba phajana right education system ko moreover right awareness kai thoi gi dunia sida kai thoi gi nang je matem ja jam samna kan pange habadi right awareness phangja de awareness ti oi ba but
right awareness, right information. Amta nate ba Manipur da pangiba information mayamse. Right awareness to phangagadi. Coming 10 to 20 years da ko, I see some huge growth. Sida aina yamna pamjaba haitarni yamna tohoningba amtang lejeyo ko bro. Khoi Manipur da hojik chanariba system odagi leinariba rules mayam je. Sije mi kharana gang gi ta Chaman tat paishallaga thamba sigumbasu adum uyeba ko. monopoly hai je. Sida aina yamna tohanjaningba je koina sijinariba tool je. Sida blockchain technology je. Sije purak paje si puradi yamna phagadra na khanjay bro. Ado sida bro di kari idea like si. Wati wali si pas implement whatever. But blockchain as a technology, some na kanda amarom the high target elections is rigged ne. Rig high with the control to ngam. Mane. I kana ka handu no sin khangala. Blockchain na taw de do. Blockchain na tawraga di si poche. Some na ka aije election to gi box pa mi do ne har sine. I know marak sin do waya ba. Haidi crime budi crime ni taw de su high gani but taw budi yadi yaidan. Yadro. Kam da sin do ko yadi yari ba. Blockchain sin ka main taw ge hack adi pot sumang bhangaroi ba di chance. Nata. So blockchain haraga di am sam na ka information hapam ne sig information hapa kan the block the hap to. Every information which is there in the block is accessible to the public. Public na loi ubhang do ne. Nata. Ada aina sigi block am hap ki ba sigi block se aina once block ma sigi block skem to ko yade hack to was yade am there chatu ne. Adun adi poche le rakpanina election ki perspective the higher ga su election do mi the loi nama ani ko aduga pra public the u ba hai tare transparency ha poche education system the use to vi election the use to vi thabaki perspective the use to vi even legal contracts use the use to vi anything hoji shin ai poche myam ja everything can be done onto blockchain. Okay, blockchain is the information store. Mayam understand the information store to number technology makhalavani ada chi technology store to go public na loi ubangamba amu once se block se changraga di chendo ko ya da hoi technical kitang ore hapta do mi jo dum khara di yawam de male ado sida bro na hoji tawbi je kari honabi ke bro je hoje kari work tawbi ke. Okay, basically I main income perspective or business perspective the lapaka and the main source of income je I am a fund manager. I fund manage the way in the space of trading financial markets trade tawraga fund manage the way ko fund manage me paisa manage the way ba me paisa je Manipur gi paisa yaude hayori ne singi be kai wai le de ko Manipur paisa yaude investors khara chaw gi and then few companies like mo fund manage the way so that is my source of income main source of income aduga education company education company is a TradeHouse community TradeHouse community we have people from all age groups sahi angang higher di college kaba class 12 kaba dagi hauraga even 60 years suba mi bu yawe ba ko that koina ta is mostly I feels trading the oibnina financial markets oibnina financial markets amata second thing business key perspective the khara yawe and most probably most important mindsets mindset important knowing is higher ko other mindset ki the oiba yamna deep oiba knowledge information hai tare sigi home the focus to education company em lai hai tare ko so this will be my second source of income aduga I'm also an investor or investors in a karam kada oige hana consider I'm an angel investor hara gadi kitang no tholopa company ma hire sene ko mostly even in the blockchain space the ko yam company no thole adu company na investor over ko aduga even crypto space the kitang heavy when invest hoje haidi stock market the invest over phai khang de targa jo aina changda market oibani na I invest hoje de mostly in the space of blockchain and cryptocurrency or I'm a heavy investor in this space bro ado invest ki matang jida kai nauna hogolai ba startup kumba sigumba je Manipur da ju yamna dakar oibra na khalle ko yes ado moi sida ju funding gi struggle je adum thengnari ngatane ba sida investor sing je si je kamaina thiba yage adagi bro su investor amoina si matang jida kitang suggestion namtang pibiu ne so investment ki space hai tongale hai taraga di Manipur da ahanbada startup founder am lai hars startup founder do mana yon do ji kai no habam lai ko
Manipur hajibok in uzaba ko innovative oiba idea habam lay just small market amgi idea habam lay example oina pallabada Manipur gi product khara saren haise sigi product sarapa kanjida ludo je kaino sigi products I am large oina scale to bunga moy ngamoy user yam deb aduna ain investor da pitch tawrin has investor na yeng do is only one thing revenue yeng do neba revenue which is scalable me am no to view ko kay yeng do no revenue habadi profit yaw da total tham da lak paisa je sigi paisa je scalable oigada ba habadi enga si lupa cham ta len har se ba mathang tha da si lising ma tan ngam gadra adum business yeng investor kemeng oi ba kay no ka investment ai je investor no ka do no investor to no company that invest awrani company do gi certain shares lai how do ne ba ma profit kam kan tan gi har kan se da startup to the profit se mana karam kan tan gi har kan se da sigi investment to riba shares se amu kitang value do wang halaga amu yon thok to ne ngen dai ko ado company do revenue tan bangam dre scale to bangam dre hai tar ga di mathang investor mu la ka drive question am lay exit low batara mani ko exit low adu investor any investor on company investment sigi companies the exit low se aigi investment do 10x 20x 100x where kan exit low dine ba adu exit low potential lo lai tragadi investor do na investor oi so ain high ga da ko yam basic oi ba line ama think global act local wakhalna global khalo yan tai ko market is scalable oina khalo but nang na focus oina thabak tor bodi ko local level area am focus tor and then start scaling up ekta ngasi business hawni ya Delhi da hangu game kan deva hanga da jaga am da chana ga da jaga hang tamna scale tor ko da but it should be global adu kana investor from bin ata ga dipang sida hoji IT information technology je yam kanna chakhalai ba grow yam thina taw madam ne ko sida ekhoi Manipur gi parents gi mentality je siga odagi hogalai ba angang sing gi mentality je siga je adum kai ai ni vision ga je yam chauna u bu ngam da ayam ngam da na ayam ne ko ado sida di bro kari suggestion pininge ka do ngam de no kham khang de edati yes ke do ngam de no hala je haidi am samna aina phane wa nga nga sune ke do wai no am je khang je kusna ta ning oi ba so ke do wagi ngam de no ke do wai chaw no khan ngam de no mar am de dum lai ri je every parent ki mar kam ki dream am lai je ke you know ha ke so let's go back to 1917 1917 da halas 1917 se da ko no pam lai magi maming Rockefeller ko Rockefeller ji kana no hire gan se da one of the richest person in this world hoina like hoi education system go sembi raiwa medical have a system pharmaceutical have a system am leidana si system je same da yarok mi ne Rockefeller hai mi banking system ma lo same ngata ni am saw mi cham mani khanjaro right ade music hoi zig rap toriba music toriba jz ga le je moi sembi da ko mi ne music industry je control do ga ngata ne farms am saw mi ne so 1917 da question ama nge hamad 1917 ki manakta khwaidagi naknaba world event ama ningchangam 1917 ki mamangda adugi mani mamangda world event ama world thoki ba thagdo ama great economic crisis to World War 1 World War ju adai da right mai lan ne hoji mani bus lan tawri ko lan ji da kana da ta ge lan ji ta mi da ta da hoi mi yaw da kana lan tu ba hoi mi da ta ba ina ka bo ha ka pa chana mi da ta ri ba ka po jo ha na chaka da mi do aina hai ba ma in the di ka man chate ba in ba mi chang dro 1917 da Rockefeller hai ba mi mana experiment am to ba sigi experience ma meng ko ge har kan da mandatory public education system ko habadi mi se like education system se mandatory da tam da ya da ba ta wana same system ha ni khatam de laite have na te compulsory oiram de mana ohela pa ta class 12 phok tang da ba mani isin india wari ni ko moi gi high school no school lai gre adu gi system am lai yan tai ko sigi system se tam ga da ba am sam na ka nang hoji class 10 pass tau dreba na india ma pan thok pa ya de passport phang aroi am sam badai ta
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ mandatory education system ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ it works so perfect way ꯗ work ꯇꯧꯔꯛꯄꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ 35 ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯝꯍꯜꯂꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯈꯤꯡꯉꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗ ꯆꯩ ꯁꯦꯠ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯧꯏꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯃꯥꯏꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯅꯥꯏꯅꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯦ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯁꯕꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯃꯥꯏꯟꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂ ꯃꯥꯏ ꯁꯕꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯥꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯁꯟꯕ forget your dreams I will pay you every month to do this ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯆꯍꯤ 90 ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯄꯤꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯍꯣꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡ 60 ꯁꯨꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦ ꯑꯩ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯅꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯋꯦ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯀꯣ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯋꯤ ꯒꯤቭ ꯑꯞ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯕꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯁ ꯆꯦꯟꯖ 1917ꯒ 2024ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯣꯏꯕꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯒꯤꯐꯠ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯩ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯒꯤꯐꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯣꯏꯗꯅ ꯔꯟꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯏꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯠ ꯇꯥꯛꯏꯅꯦꯕ एजुकेशन ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤना ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ एजुकेशन सिस्टमꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯜ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯄꯦꯗ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ Okay, that's a good question. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯍꯤ 21 ꯁꯨꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛ ꯃꯇꯥꯡꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈꯔꯅ ꯇꯝꯊꯍꯧꯔꯅꯤ ꯈꯔꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯀꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯨꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯆꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯝꯃꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯐꯇ खितंग ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯅ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯦꯕꯥ ꯍꯤꯡꯕ ꯀꯔꯝꯕꯗꯅꯣ ꯅꯪ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯕꯦꯁ ꯇꯥ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯡ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏड ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯧꯁꯟꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯅ ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯖ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ skills khara deka ahmada mindset daka tare so again coming down to the kitang basic oiba maram amdo laksarage bako paisa paiba mi amga
पैसा पाइबा इमुंग अमगा पैसा पाइबा मणिपुर की इमुंग ओहेलरोगे को इवन मणिपुर इमुंग दुस तवे सुमाइन बट किदम फॉरेन ओइबा कंट्री अमदा पैसा पाइबा इमुंग अमगा मणिपुर की पैसा पाइदबा इमुंग अमगा सी एग्जांपल अम पिगे मणिपुर की इमुंग सिदना कमाइन तबोनी एग्जांपल पिरागे अखो इमुंग दुम हायरसे होय नंग हेंवाइ चारो कय ओइदोनो और नंग हेंवाइ चारो कय तौदोनो के थबक तौरीगे one word ta it's called how HOW nang hengwai char kamaina paisa tandoino hangi ne bracket ta gola kamain kai tamdoino ga haja wani manung de ba hangai ne na how are you planning to work out in life how ne kamaina hangi ne sisina manipur gi or paisa pai da imung mi question ne paisa pai ba imung question hangaura what do you want in life nang life te kai pam ki thabak da wari so tan than roi nangi dream kaino nangi desires kaino nang life ta kai pamge kai dong ninge chi difference kai lai khambra paisa pai da imung se ke doge ha ga sita kamaina khan lai dune mas daw su lai dro kan matha sa ji yaw bane ba smile dong khan lai bane ne kamaina khalinga sita way se exhaust oi dune adi si science am lai re ko law of attraction kai lai adu da lak ni kitang deep oina but kamaina khan baji yamna work tau de ko haidi aina su explain tau rage but kamaina khali ba mayam je manipur mi loi khali ko work tau bra ayam tau de ko adu marak da hire lai tra song gi mi je paisa bai mung de lai mi je kai pam ge hai ne nang hojik sida lai re ai hojik sida lai ai sida chatningi hai du ne ma hai du man chatningi jaga ma define tau ra ne in terms of business in terms of nungai ba da tawning ba da anything okay aina pam po to kai no khanga ba science ni koi hai du se aina pamiba pot se kai no he khanga ba ai ji sida lai ni ko hoji ai point a da lai ba aina chani isina kai da point b da aina point b je clear oina khanga ba point b da chat pa yana ba kamai na ha ba do yang khai mu pa chala ka ne ma thong maram khang da hoi hi da pa hi oina lak pe plane oina lak pe bus me lak pe but yang khai mu lak ka ne sida ina apam khala chat ado sigi process e man follow to e pa ba na sigi lambi je u da mina kira laiba wani how khala de ga kamaina khale har se ba aina kamaina khan de ne kamaina to be na ai di manipur gi pikraba imphal shehar lai jaba mi 17 lakh lai lam sida yare ko sigi pikraba lam sida aina u si pikna u de ba india da kai tawri US ta kai tawri kem da khang banate natra khang ba khara du na kamaina haidi aina kamaina khan doi je ai kok da yaw botu da ni na koki ma pa lai bo di khang ga da na haidi mayam ngasi blockchain je ha ma ta yaw ngane ba ada aina kamaina ma tha sai ngan blockchain siong yaw moi da na but aina pam je kai no na khala ba hoi tara ga di nang na khang do po chai myam nang na khang da mi myam je nangi life adom la ka ne yan tara ba paisa pai ba se moi gi di kai no kai pam no je moi di clear oi hele ta kai tawning ge kai pam ge hoi tawning ba sto kro ba life ta hai ta tawning ba thabak ta na ta ba life in general for example thabam ta re ba thabu si ke phang de no paisa phang de ne ba paisa sin ke nom lai dori da na lai dori po to focus to ba ta experience to focus to paisa je kamai tan duri ge adu na ta ba focus to adu na ge do kai pam no de khang mani na ne chi pam ba pot si da yo ba ya na ba we mayam le ngani da na train da yo ba ya sales da yo ba ya business da yo ba ya job da yo ba hura le yo ba ya we ku de ma la ya ha wa ni da nang na khang de go we du lak tu ba ba khoi di kamaina khan ba lai ni na ne khang ri pot to ai ngon yo chan ba ngam moi pal la le ho ne pe gi no ha kan ai na khang i pot tang chum focus to lai ba ai mapan hui pot changhan mangam do kamaina na sum tension da lai ba go adi lambi ji di masa matom da thorok se khoi gi apa ma ji tang phajana mayek seng na thambiyo yes that is the point bro ji wari ju nuai re ko hojik ma tang gi youth sing je si jina grow tor ke masa je grow tong ningi har pa matang je sida ma se grow tong na bo hona po matam da ahan ba mana thang da ma gi step je si je kari ne na khan bi ke bro okay coming back to the same old answer mana pam je kai no ana khanga do aina pam se kai no ai sida lai chaning is jaga je kai da no se khango ba aduga sida loi ba na te ba once ai si yaw dora kan sida ne ai si sida lai re ai si lai re ba ko si yaw ning gi ne ba si yorom dai sida swai yaw ra ne yan ta ba adugi tension lai te ba but aham the first step aina pam se kai no khanga do ya ko second step youth hai je da kai no angang ne angang hai ba di life experience yam khar wat li ba hai tare which means
Magi khwaidagi important oiba pot se learning ne tamba haisine Tambal lepe ate. tamba lepe ade now tamba learning amasu advice si ni se learning advice experience omo daga tai ko Hoi. but learning se Manipur da soi ji kai da no ha kan second point ji soi du ne ai je nang je no ne chak thongwa hingjang thongwa pam jo mi ne tapi lao na en kaur ne thongali ni ko ina thum thak pai mo ta ina chini thak ba thak pi re yen thong ba hawi thong ha yen thong mo chi da thum thak pai mo ta ina chini thak on thak pi re nang di khang je dri ba yut ni ko Hoi. ke dor ni Talak pa du gatang indoi nang di ni. indoi ne ke dor ni na tambudi tamu ba 100% focus tamu ba but result to di phang de da na adui wa ne da aduna second point aina tammi ji kai de no kana da no have za clear da khango aduna junga sai khone education system ki maram da sagi ba kan da school kare college kare but of not much use ayama mi da natro mostly engineering kangu de amna kana da pot oi re bo si either aina engineering IIT guma tam ki ba ma or aina business tamaga jo Ivy League kumba IIM na tam gi ba ma nataga di marak ta lai me am si di result uda bai chance ya ti wang 90% result uda bai chance ta 99% has ya which means tamai po je la lira wa na tamira ka nom ri tawre khangdre aduna second point je ai kana da gi tamga da gi khari tamga da gi sa Tammi ene tambadi adum tamba. yes si je important ke gino har kan da in life general da anything I do thabak macha mo re sune any thabak to je chumna to ge ha ta ne ai kana ngang mata ga da ge ja clear da khango kana ngang mata ga da ge kana gi advice lo ga da ge je clear oin khanga ba nang chumna chakane business pa ma ga di nang gi parents nang thabak yam to hon ngi nang business pa me moi da ge advice lo ru ai he ro unfortunately natra adui wa ne da Sida bro fund manager amoina koi Manipur da di fund manager ka har ga pura kaya ni negative sense from the khan bazu ya me ha tare ne sida fund manager amoina mayam na negativity rom da khan baje si khan baje khan da na bro na kari happening haidi suggestion gumba mayam na khalli je khan dab ziyada ba Manipur kitang ni 3000 crore chatle covid tai hoji phau da khan da ba jam samba da hai ta ra ga di what the people of Manipur na lack tawrisi what is ke no hara ganda financial literacy what line paisa gi maram da finance ki maram da every single day deal tawri ba poto gandhi ko da adi maram da phajana khangda nungti gi pai de nungti wallet ta hap de bank account am yaw de ne adu gi damok da 24 hour chain de ne imung tumba cha ba khang da gai cha ba khang da gai chain de ne ba che de damok da che de gi maram da understand taw da financial literacy what by that sisi mene aina sigi financial literacy je clear oi taraga di paisa su manga moy fund manager hai tara kai no pi gi paisa manage to ba ne Manipur da mangi mem investments paisa manage to bi ge adu percentage pi bi ge har lo gi banga ta ne de chin gi banga ta ne che janu ko su kai de loss is part of the game mang bai je khoi na pha bangam de adu taraga su me invest to me do ne so is jam samna ani wa aching by investor ju pangi manage to me do ju pangi unrealistic over result nga ta ne moi hai nei mem ani ma financial literacy like ti hai ga di hai ge ba kai no ha kan the realistic hai ba pot am lei ba si pot da kadam ne ba investor na ju unrealistic over result pa me fund manage to me ne ju unrealistic to mana dum promise to chale unrealistic over realistic oidram ne dum mang ta ba ani mak pangi ne ba du in that case natra aduna financial literacy leibam change aduga fund managers akhoi gi thabak se amarom da hai ta ra ga dine ai gi thabak se paisa bai ba mi je amuk hena pa hen bai thabak ne bai thabak se amarom da hai ta ra ga aduna paisa bai ba mi ga deal tawni na crore da su chauna tarok tini ko an chauna tarok pani na ai gi kat to chaurok pani na ai ju paisa bai hau ni that is how the thing works in world aduga khwai da gi world da akhoi na billionaire mayam yeng pakanda billionaire myam ji yang pakanda khwai dagi chawba billionaire se karamba industry na create tawgi millionaire hydre ko billionaire hairam ne industry khwai dagi chawba industry se finance have industry se ne finance the insurance yawi fund management yawi and banking yawi and many more right main oina finance sisina khwai dagi chawba industry ne ado bro sida trading ga hai matam da trading ga je pura world class business career semba yari ba pot ne ba ko sida koi gi
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯦꯕ Coming back to the same old topic, ngasai the world ki billionaire, quite highest number of billionaires hai. Finance have industry sin second adui matung da lakte real estate la ko. Live real estate. First la ise kai no finance ne. Finance ta kai yawe. Trading is part of it. Yam sam na kan the world la khwai dagi result puthok ngam bank na toy ba thabak se. Sigi field si da ne. Only thing is khwai dagi chaw ba thabak ti thabak ni dana. Khwai chaw ba thabak se lai ga ro. Right. Lairoi luduini luri poto Manipur dadi ngasi tamba or mathang tha paisa da ngeng change adudi mang ta ba hoi thabak si yam luiye ba lubaduna maram oirega yamna su rewarding oi hata rewarding oi habadi paisa ja limit laite ba kyam ta ni habai hoi rewarding oirakpadasu maram oirega luba haitare adu lubagi process mina kauthogi ba tan badudang uba adu adu process to follow ta hogdabi da phalang jangjalle trading eyes da bugai no buy amaga sell amni loyer button ama click tawda loyer ba pot ne ba adu loirakoni na gadawre anyone can do it na try phosi phone am pad lo mesal lu ya ba mesal lo ni mange na sandoni adu process am chat ado bro wari sanabje siju yamnasu nungai odagi aina khalambadudagi kai haini pura next level amana wari je tawego matamni jo akaknaba oibrini bro wari je kitang samjalakke ba yeah bro losalakpadi da khoi hojing Manipur je irang yam chauna leiba matamne man ado sida irang sida mi je mayum makai mai thadok pi giba lefam leidaba kari tawdurige khangdaba haidi vision kaya amu uramba vision jo mangsalakpa matamne sida bro na sigumba mayam sida kari haibininge odagi SA fund manager amoina kari contribution tawge khanbiba laibra so mostly in terms of masagi yumai chake gangu sida ayam oi nana focus on is ayam mani ko hoi okay yumai chak bhaira di yam samna kanda thodo om thopa kanda mayum ji chak thokraba leom leiroi dune si poche hojik Manipur da yamna fresh over pot ne but every country da na si poche si mi refugee ai hoi country kuding lai yam khanganing ba country kuding si group of people lana effect over famine amna effect over mi je adum live every country kuding ne machi mayum letan hatta tawraga government na supply khara pi ga lai bai tar now controversial away but government na si ki mi je phajana mating pa problem je khudak ta solve tawang ngam gadra khudak ta solve tawang ngam me solve tawda tawroi khalo just basic math khalo government na paisa kyam lai unnecessary the stadium am saw the statue um saw the kyam paisa kyam thadai adi paisa da ai my life to nungai haning adi nungai han ba yae ba solve tawdra tawroi khangbiyo aduna every family da family kuding ha tare ko every family da mi ma lay sigi mi jina ne ke doge ha kan ma gi family da emi family kuding expect over there but family kuding mi di thola kan nang family nang wan ba ya every family da mi im lay generational curse ha tare generational curse ha yum da khoi idhau khoba moi ba ko matang moina follow tor system ma ha tare ko sigi system jam rewarding zo oida basum tongnara la pa tar khar wana zo horopa plus marak ta sigumba ira problem yam thokselak ta yum ju kai gi ba problem am dum ta stuck to le ne mi am thola ka nai ba si mi je kai dogi ha kana sigi generational curse family na thoi problem ja loi muthat laga level up to ngam ba tar aduna especially adugi particular me du ne ba any worry sai ngasi right haibadi Panabadi hierarchy khadi palani comment as head phang be stop playing victim card victim ka sanar kanu kai no hire no one is going to help you out karam tan help taro ai je government help to mam khadi tarom be you macham sabi be but ai na ai je Manipur gi one na trip every country the net live Manipur the live mi mem say relief camp the live every country the live they are still in that camp growth sungle le ro the mush as long as government they expect to any victim ka sanar le ba growth sungle le ro the amai dum hininga di kesu kaidra but kitang nungai ba for the coming generations tawninga ga di awdai thopi ro war suwana ne kai to bi ai ji khala khotna bi ho kai no har kan da
ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦꯕ ꯖꯤꯔꯣꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯩꯆ ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠ Huidrom Bikramjit Singh. ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ he used to work in a petrol pump so petrol pump ꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ so ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯥ petrol pump ꯗ work ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ if mana relief camp mana petrol pump da work tau ngamni ko ngamni khali ko ngamagadi ma petrol pump da even largest oiba jaga chat ngamni become ngamni adai perspective ta haita aduna main oina I want this people habadi ishagi da makta thopiro ado tholakura help yam legani but help nong kem khangda bidi aina ngamgani tawgani ha thopirak bodo quite important habadi mi ani khalai ni ko ai kanam dai mo laudre me against the world gi mo tholok ai thandaga world ai against le ra mo tholok puduga ai je tawdi tawninge mateng amta pami haba khanna mi ni leine kana ngamgini me against the world khanna mi do mana jungam gini mateng ju mangon da dum phangine ba mateng thi le mi do mateng phangoi ba gen dai ko Mateng adum chen gini. hoi adu khangbiyo aduna this is very important aina problem am ju haire problem je kai no help phangdau di man du ni ba ko phangroi ba thiga chara phone am le internet le research to be poverty see relief camps refugees camp le world atom le du ni mai je tum le du ni immigrant ki problem atom le du ni stop expecting start working ko adu ai gi side tagi right ai gi side tagi basically ai Manipur ai thola pa ko ma ga wai san ne ko man so idea pire sumai tawjin na ko le kai na pa da leiba relief camp da namjang amjaba dum pi re ba khon aina ko ai ko ma ga contribute on pi dum ko ado sisina problem solve to pa tawde money is not going to solve the problem again big money is going to solve adu ai ngamna budi hona jage ko ai su dream ne ha tare ngamna budi hona jage but ai gi side tagi hoji ngamba ha tare ga if ngasi aina ngangi ba podcast aina ngangi ba ideas ha tare sisina maram oiraga magi life impact to ba ha tare ko mi do phone pairaga sum podcast yengambadagi aina hari poto relief candle mi taramaga ai tawdaba yade ha tholakpado adugi potone aina hoji contribute tawningi mi mongonda pinam chukong thingen bado hogolakna khar kana thingen bado adu ne bain tawningi mostly in terms of education room da hai tare ko and if sigumba lai mi ji moina help am kana I'm always willing to help but in terms of ideas in terms of knowledge in terms of information moina help am aina pasha piru bado pi raise wo hire seba Family low, you don't push back to the same old life. Ado you want it, bro. Yam sunungai. Ado aroi boy na bro. I gi keba podcast gi through the bro na mayam da hiding ba suggestion pinning ba lay di amtang haipong. Okay. Keba podcast se aina hangjining ba question ko. Right. Nangi viewers se. Mostly kana I was oi bise hanlam oibra youth oibra ado viewers aina target tawjawdi youth ta tawjawni okay ado youth sing jo yes so I advice hai tare or I thoughts when I share tawning da I really thank you brother Keba ko haidi siguma podcast ama hodo pirakpagi and moreover I want to invite to pirakpagi really thank you so much haidi nanga brother ga mi myam kai khenage hai taragadi podcast honi mi myam lay hoi khamui hauge na khali nang already haure hoi this is important noiba really thank you so much si tawi bagi ko aduga more lakpada su punna su mayam tawmina se aduga nangi viewer mayam da kiba podcast ki viewer mayam da aina pinning badi nangi viewers kanano adu dei khange life tagi kainom pam ler ma mi oidune kainom tongning ba kainom thiramba aduna sumaram oiraga nangi podcast thengna doine aduguma mi ne so if you are that person aina haining is ngasai di hai botun am kanong na haira ga last oina hanjan hanjan aibam sange ai kai aina pami je kainom da anti topiro aina life ta pami se kainom thabak ta natab thabak ta so oibe ke su kai de mi haidi yam samna kan da yam ti trading pam jaba yam ti na content creation pam jami lei moi di am phar but adu su pam jo ku kai de
but aina life sida kaino in pam say what do you want to do for your family, what do you want to do for yourself, nang na pam jari poto tawra kan success oira kan paisa la kani dana paisa do la kan taw da poto adu hana clear obiyo clear be kem na de tumin na kam na phamo phone pa no khal khandaro book empire itharo thola kane if si se taw ngama life is kind of sorted asengman life is sorted ne I am mi ke daw gene adu taw bro tawde iba do khan bro Khali chai tarai ma do hayeng ke do no khan de ko khan ba na biro right think so first point I na pam bo je padana khalle haire se ba si matung ji aina khalla matung ji da khallure motivate oire aduga ai han na tinara ma imana ba haidare ko ajung tinara ba wari du di hanai wari um sara ne aduna ai khalami podo delete tawraga hanagi wakhalam handoi ne ai imana phate have na te but as a human being aigi circle aigi environment sa aigi thinking da yam effect hoy so aigi thinking is right ohen gi ha taragadi right circle right environment da ka ta keba guma miti na ta yam sama ha ta yam sa khoi simu kok chana miti na ta ko adu sigu mi te nar pa kan da ga dawre aina khalli poto chap mana khalak pani na adu mo wari sarak adu mo wari saram adu ma yum khallai ha ta sumai jum khallai ra ga di life se chat right habidi akhoi thabak tawriba mi khatnariba mi wari sanariba paisa ta le sidai ngata na tro khutna ta na te khongna ta ma na te sidai kamal lai ne sigi poche sum thokpa ngamaga di loi sum thokpa ngam me punna su grow ju tomina de correct mass is grow to ngam de ne punna taw do su ya de thanda taw su ngam ngam si poche aina amarom da haijau haraga di aina ji manipur lai ta ba maram je amarom ai manipur lai ba wakhan je pa dunia am da chatle ngam de asim ai manipur phatte ha ba wan manipur mi phatte ha ba wan ate but again I see yamna level wang have sunate but I know the khaliba level ja admaina khanba level mi unaba thingnaba ngamdaba namaram oiraga I level 100 up type hoje aduna samoram kitan competitive oigada ai level wangan ngangudaba jaga am da leijari ne hoji right but my main goal is sigi levels da khoi manipur project pukhat pangamba khoi pulak right okay ado koi bro matam ji ju later me swaida losanna tawje arobada bro gi tango matam kai thoga koi ngasi podcast ida lengbiraga knowledge mayam ma thambi bagi bro bu aroi boina thagar pa phang dok sare thank you brother thank you so much